Ngiyanibingelela ababukeli, ngikhuluma no Dr. Mkhize la ohlala kwaMashu. KwaMashu khona ke ngilaphela khona. Mina ke lo mfana lo mncane lo wathwasela ezweni laseZimbabwe, lo wathatha udokotela uKHEHLELEZI wangisa lezweni laseZimbabwe ngawothwasa khona. Laba ababukeli ngithanda ukuthi ngikhulume ngale topic ekuthiwa isilwane. Khuluma ngayo ngoba isikhathi esiningi abantu abaningi sebefikile kumina bengikhalela kakhulu beqhamuka koGoli, Cape Town, izizwe zonke nje zifika kumina isikhala ngesilwane. So ngithathele usuku la namhlanje ngathi uthi ngiyinika isikhathi ngichazela abantu ngesilwane nangokuhlukahlukana kwezilwane ngoba abantu abaningi bahluphekile indaba yesilwane, especially khona umuntu isilwane singena kumuntu emzimbeni, khona isilwane sithathwayo sifakwe la usuku uhlala khona or isilwane sihlanganiswe nomsamo la usuke ukhuluma khona namadlozi akho or la usuke uphahla khona namadlozi akho. Abantu abaningi bahluphekile ngendaba yesilwane. That's why namhlanje ngikhethi ngathi ukuthi ngeke ngihlale phansi ngiyinika isikhathi chazela abantu ngesilwane nokuthi isilwane siphuma kanjani kumuntu. Isilwane ngithathele topic ngoba yiyo isikhathi esiningi engibhekana nayo esigodlweni, and isilwane futhi ngikhuluma ngaso ngoba ngikhuluma ngento engiyaziyo engikwaziyo ukulapha, into engahamba ngaphansi kwamanzi ngayithwasela phansi kwamanzi, engahlala khona 2 days 3 days ngiphansi kwamanzi ngathwasa umkhulu nogogo bangitshengisa ukuthi ekuthiwa isilwane wesichitho nani kukhishwa ngani, but sisesilwaneni ke namhlanje. So isilwane, izilwane zihlukahlukene. Isilwane indlela ehlukahlukene ngazo, khona isilwane ekuthiwa umkhovu. Kwenza umkhovu kujuliwe ngoba kuhlanganiswa imithi yakhona, kuhlanganiswa amakhubalo thizeni, amafutha ayilwane, kuvuswe izinto emathunini. Kube khona utikoloshi nawo futhi unezinto nendlela zakhona zokuthakwa kwawo ukuthi uvuswe. Kube khona inyoka, kube khona ngokuhlukahlukana kwazo ziningi kakhulu ke izilwane. Khona isilwane sikwazi siyovusa even isho umuntu emathuneni lethu kuthiwa ispoke, simvuse lo muntu lo, mase siyamthatha lo muntu simthumele kumuntu, mase ngendlela esuke simthumela ngayo kumuntu ila sithuma khona thola ukuthi sokutshela ukuthi wena hamba uyovala lo muntu, simuvala inhlanhla yakho uvale ini yakhe. So abantu abaningi iyona into ebahluphayo ke leyo, iyona le ngiyimisele ngayo ukuthi abantu ngizama ukuthi ngibasize because lento le abantu abaningi bakhathazekile, abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi, imali, yonke lezo zinto lezo. So isilwane kubalekile ukuthi umuzizwa ukuthi uzizwa ngathi umoya wakho ushona phansi, especially ebusuku umulala uzizwa ngathi ulele nomuntu wesilisa or uzizwe ngathi kodwa kunento ecindezela ebusuku or esinye isikhathi uthola ukuthi uyezwa ukuthi imali uba nayo but imali yaphunyuka esandleni. Kumele uzame ukuthi uhambe uyobheka uyohlola kahle, even ngisho lento engangaba kuwena emzimbeni egcekeni ekhaya. Kubalekile ukuthi umkhona izinto ongazizwa kahle egcekeni ekhaya uhambe uyobheka. Isikhathi esiningi lento kusuke kuyini kuyisilwane, isilwane nje siyavala kakhulu, sivala kakhulu izimpilo zakho because lento lemisuka ithunyelwa kuwena, isuka ithunyelwa ukuthi ihambe yovala umsebenzi wakho or isuka ivala straight into eyinhlanhla yakho. So mesikhuluma ngezilwane suke sikhuluma ngezinto kwesinye isikhathi isilwane uyakwazi ukuthi usibone, esinye isilwane awukwazi ukusibona. Into ekwenza ukuthi ungasiboni isilwane esikhandwa suke sihlanganisa lapha imoya. So mesihlanganisa imoya isikhathi esiningi umoya usubona, but ukhona omunye umuntu uthi uzokwazi ukuthi eyibone le nto le. So kubalekile ukuthi umuzizwa or mokwahamba wayenyangeni wawohlola watshela ukuthi unesilwane, zama ukuthi uphuthume uhambe uyikhipha leyo nto. Siningi sizinyanga siyasebenza, uhambe uyikhipha leyo nto le. But mina ngeside lami, mina indlela mina engisebenza ngayo umuntu uma ngimkhipha isilwane ngiye ngisebenzise lento ekuthiwa isigubhu, igoni. So kube kunendawo yami la umuntu engimkhiphela khona isilwane la ngihamba khona ngimhlalise naleli igoni leli because siwe sithwebula lamandla lawa aleso silwane siwafaka phakathi la igonini, bese siyayithatha le nto lesibuyele la emathunini because isikhathi esiningi mekhanda isilwane suke sikhandelwe emathunini. So wena umuntu unesilwane usuke uhamba nomoya womuntu owafa wasemathunini because lento lemikhandwa ikhandwa ngabantu abasuke bafa, so sekuhlanganiswe nezinto eziningi ukuthi zibekwe phezulu kwakho. Kwesinye isikhathi isilwane siyakwazi ukuthi sikuhlukanise uthandweni osuke kulona, kwesinye isikhathi uthi usothandweni kuhambe kuphele udlule komunye umuntu hambe kuphele. Leyo nto leyo futhi isuke idalwa isikhathi esiningi isilwane or isichitho leyo nto leyo. And la into engikhulume ngayo ngikhulume futhi nangomuzi. Ayikho into ebaleke njengokuthi uhambe uyoqinisa umuzi wakho. So uma uqinisa umuzi wakho uzama ukuthi uxoshe lezi zinto lezi esuke zithunyeliwe ekhaya because umuzi nomuzi unezinto zakhona esuke ebhekene nazo. Mina ngeke ngisho ukuthi mina kubalekile ukuthi uyisebenza nemzimini hamba usebenza nekhaya uhlala lilona, usebenza umsamo wakho. Mina isikhathi esiningi ngeke ngisho ukuthi mina isesilwaneni sikubetheleni, izona izinto engizazi ukuthi definitely ngiyazenza strong because mina umuntu uma ngimbethelela ngifaka lesi sikhonkwane leso ukuthi uma kukhona umuntu oganga ngawo or uthunyelwe
bakuthunyelwa izinto into uyayibona straight ngamehlo akho or mekuthi bakufake isilwane wena emzimbeni ngiyakwazi mina lento le ngiyikhiphe kuwena umuntu ikhulume kuwena lento le ixoxa indaba ukuthi iphuma kuba and ngaleso sikhathi leso kuya kuyena umuntu ngiyambuza umuntu bengizomukhipha isilwane ngimbuza ukuthi uyafuna ukuthi ngikuvideorize or ngikwenze ivideo ukuthi uyibone ukuthi kade wenzani abanye uthi uma ungafuni awufuni but ngikunika lapho ukuthi uyafuna or awufuni muthi uyafuna ngiyakwenza ivideo musu usuku ngikwenza lento okukhipha isilwane because umuntu mengimkhipha isilwane uyafa kufanele ukuthi uyadlula emhlabeni because suke sekuphila lento sekukhuluma nesichaza ukuthi iphumaphi iqhamuka kuba so as umuntu uphila kanje kubalekile ukuthi especially umuntu omnyama kubalekile ukuthi uhlale uqinile emzimbeni akumele ulinde uzuthi uzulala ebusuku uze kube khona izinto oyifilayo emzimbeni or kube khona izinto oyizwayo emzimbeni kubalekile ukuthi uphuthume uhambe enyangeni wanje uyiqinisa emzimbeni kubalekile ukuthi uqinise ikhaya ohlala kuno kubalekile ukuthi uqinise umsamo ohlala kona especially abantu mebela iduze kwamashu because mina ngikwamashu eDurban so emula iKZN around iKZN zama ukuthi uphuthume ngifike ngikusize especially ekwazini ukuthi ekudileni kakhulu nesilwane neqiniseni umzimba wakho neqinisa kakhulu umsamo nabaphesha kwezilwandle ngiyakwazi futhi nabo ukuthi ngihambe ngiyekhona abakude koGoli indawo esengisebenze kuzona kakhulu so ngoba ngikhuluma ngento engiyazi ngoba kade ngingekho nje kule thonto edlule ngihambe angicabanga ama province ayi4 ngahamba nezwe elilodwa ngihambe ngiyosebenza indaba yesilwane nginiphe nje into encane nginichazele khona umuntu adenge kuyena nje umsiza ngesilwane lesi silwane ade sesibulala abantu izinyanga ezi3 bethi bazama ukusikhipha but ngihambile mina ngiyakhona bayazi abaningi ama client ami kade ngingekho kulamasonto nje adlule ama client ami amaningi kade ngiswela ayazi ukuthi kade ngihambile ngiyokhipha isilwane emzini womuntu ekusekoze kwafa ngisho inyanga ezi3 but ngasikhipha mina ngakwazi ukuthi ngibasize lo muzi sebayawazi ukuthi belale ngiyafisa ukuthi ngesinye isikhathi ke nawo umuzizwe ukuthi uhlushwa isilwane ukhona uDr Mkhize ngizokwazi ukuthi ngikusize kakhulu so mina ngikwamashu kwaF eitolo ngasenkanyisweni ehall inamba engitholakala kuyona 0611 it's 531173 enye yesibili ithi 084 it's 2753359 izona ke inamba etholakala kuzona uDokotela ngiyabonga kakhulu Is the Blaqlife TV